Premier League 2026 2027 intambara yo gutwara igikombe iratangiye. Mu minsi y'umupira w'amaguru amarushanwa atari ayo kureba gusa ahubwo aba ari intambara nya Premier League igiye kugaruka, ariko si sezo isanzwe, ni sezo y'amateka mashya, impano nshya n'intambara itigeze ibaho mbere. Ese ninde uzatwara igikombe? Se amakipe akomeye azagumana ku rwego rwayo cyangwa hari andi uzatungura isi? Ibi byose ugiye kubibona muri iyi video ya Talk Sport Ubuzima. Gushimira abamaze gukora subscribe. Ibi byose ntituzabwiye mu ngingo zigenda zose kubibabwira kuko gifite ibice byinshi cyane. Tubibutsa tubashimira mwese mumaze gukora like, share, comment, subscribe, buri by'agaciro dukomeza kubana. Tugiye kujya tubahereza update nyinshi cyane buri munsi byibuze cyangwa se rimwe mu minsi ibiri. Ese umupira w'amaguru rero akingi cyakaba ari dufite iyi video iri mu bice byinshi. Cya mbere ari intambara yo gutwara igikombe. Iyi season ntabwo izaba yoroshye muri kipe. Manchester City ifite ikipe yamaze imyaka yigaragaza nk'igihangange, irashaka kongera kwandika amateka, ariko ikibazo ni kimwe: se irazakunda gutsinda cyangwa izagwa mu mutego w'abandi bayihiga? Arsenal y'abafana bayo baracyafitiye inyota y'igikombe, ndetse dore ko nicyo ubushize bayitwaye. Si ni sezo yabo ya kabiri. Liverpool irashaka kugaruka ku rwego rwo hejuru. Manchester United nayo iri mu rugendo rwo kwiyubaka, igura n'abakinnyi bashya. Isi competition ni intambara. Igice cya kabiri kugaruka kwa Manchester United. Hashize imyaka abafana bategereje, ariko uyu mwaka uzaba uwabo. Ubwami bwa Manchester United, ese ubutegetsi bwa Manchester City burakomeza cyangwa bugiye guhirikwa? Inzozi za Arsenal zishobora kuba ukuri, ariko bisaba gutsinda bikomeye. Liverpool irashaka kwihorera, ikipe nini itsinzwe ntabwo isinzira, izagaruka ikomeye cyane. Igice cya gatatu abakinnyi bazahindura umupira rimwe na rimwe. Umukinnyi umwe ashobora guhindura amateka yose. Hari abakinnyi rero bashya bazinjira bwa mbere, hari abakinnyi bazashaka kwigaragaza, hari n'abasanzwe bashaka kongera kwemeza isi. Ninde uzaba umukinnyi w'umwaka? Ninde uzatsinda ibitego byinshi? Igice cya kane umunsi rero wa mbere ntabwo aba ari umukino gusa, aba ari n'ubutumwa amakipe ashaka gutangira neza. Abafana bashaka kwizera, abakinnyi bashaka gukomeza kwandika amateka. Iyo utsinze ku munsi wa mbere uba wohereje ubutumwa ku bandi bakinnyi bose muhanganye ndetse n'amakipe muhanganye. Premier League ntabwo itsindwa ku mpanuka, itsindwa ku myiteguro, ku mutima no ku bwenge. Ninde uzabyitwaramo neza? Ninde uzacika intege imbere y'abandi? Sise ziratangira, ariko amateka azandikwa n'abiteguye neza. Wowe ubona ari nde uzatwara Premier League? Andika igitekerezo cyawe hasi, kanda subscribe kuri Talk Sport Ubuzima ku zindi nkuru z'umupira zigezweho ndetse zisesenguye neza. Tuze mu kanya tubagezaho n'ibindi bizaba bivugwa kuri Premier League ku munsi wa mbere. Turakunda tubahereza n'izindi nkuru nyinshi cyane zigiye zigezweho ku ifungurwa rya shampiyona y'Ibongereza Premier League. Ejo ku munsi w'ejo tuzabereza amatransfer amaze gukorwa muri iki gikombe cy'isi mbere y'uko igikombe cy'isi kirangira muri Premier League. Turiko ku munsi wa mbere uwa Premier League 2026-2027 imikino ikomeye iteganyijwe ni Arsenal na Coventry City. No mukino ufungura shampiyona. Ikipe Arsenal tuza kwarira twa igikombe giheruka. Hull City vs Manchester United. Michael Carrick naza imanuka mu kibuga cyane. Everton Crystal Palace naza imanuka. Ipswich Town na Sunderland. Nottingham Forest Leeds United. Hanyuma Brentford Tottenham yagarukiye ku gasongero igiye kumanuka. Hanyuma Manchester City vs Bournemouth. Hanyuma Aston Villa vs Brighton Hove Albion. Hanyuma Newcastle izamanuka mu kibuga ikina na Liverpool, neza ari match ukomeye. Hanyuma Fulham vs Chelsea. Katugaruke mu kanya ku makipe ashobora kuzabatsinda. Hanyuma rero ngo twamenyereje muri mitwe genda tubereza update yatagize gihinduka. Arsenal zatsinda Coventry City
ariko n'abagura over muzagura over 1.5 izaboneka. Yes isa ntacyo mbijeje. Hanyuma Manchester United nari kwiyubaka neza cyane hateze igihinduka yatsinda abagura over 1.5 aho bazaza kuyibonamo. Everton Crystal Palace close match nta kintu twavugamo hano. Hanyuma Ipswich Town vs Sunderland slight favorite. Hanyuma Nottingham Forest vs Leeds United. Nottingham Forest hano turifasha ariko over 1.5 yaburamo. Hanyuma Brentford vs Tottenham tezinduka Tottenham yatsinda. Hanyuma Manchester City vs Bournemouth. Manchester City nk'ibisanzwe igomba gutsinda hateze igihinduka. Brighton vs Aston Villa na Visit Rwanda ntatezinduka nayo yatsinda. Hanyuma Newcastle vs Liverpool hano hari doro ariko Liverpool ishobora gutsinda nubwo Newcastle namaze igihe izigora, ariko Fulham vs Chelsea ntatezinduka yatsinda. Hanyuma ukuruto ndashaka kuzarandira ku munsi wa mbere. Ikipe Arsenal ishobora kuzangiza ari ya mbere, ya kabiri Man City, ya gatatu Manchester United, hanyuma Chelsea ku mwanya 4, hanyuma Tottenham ikazaba iri ku mwanya wa 5. Tezinduka ku bitego bishobora kuzazamo Arsenal atsinda 3 Coventry City ari over 1.5, hanyuma Hull City na Manchester United yatsinda 2 cyangwa zihinduka ubwo na over 1.5. Everton 2 na Crystal Palace ni over 1.5 byavamo neza cyane. Yanabura Ipswich Town Sunderland 2-1 ubwo ni over 1.5. Nottingham 2-0 over ya 1.5. Brentford Tottenham gatsinda 2-1 over 1.5. Manchester City na Bournemouth 4-1 wagura nka 1.5 kugira ngo utayabura. Hanyuma Brighton Aston Villa 1-1. hanyuma Newcastle na Liverpool kanganya 2-2 over 2.5 yabonekamo. hanyuma Fulham gatsindwa na Chelsea 2-1. hanyuma rero nuko match imeze. Arsenal 3-0 intsinzi ikomeye cyane Manchester City 2-1 kuri Bournemouth. Hanyuma izo update n'izindi resulta zivuga muri iyi mikino tugenda tubahereza gake kuri Talk Sport ubuzima kugira ngo mugende mubona inkuru zigezweho. Mbashimira mwese mukomeje gukora like, share, comment ugeze ahangaha tukiri kumubakira akantu kaka emoji muri video. Ciao, hasta la vista, mukunze kugira ibihe byiza.